Muna kurort. Hammalari var ekan bu yoqda. Mana жетөбүз. Bu yoqda ayıldı ekan. Atecha. Oturib jo'yatib, bizlar bu yerga o'tirmayli. O'tiralding? Dasturxon usta yo'q-da. Stolimiz bor. Dasturxon bor, stol bor. Nima unday ko'ylak yerga o'tirmayli. Bu yerga o'tiradi. Qarachi. O'tira turgan yer janag'i yer. Janaga yerga sondu. Yo'qdi, bir kilo. Choy ichib. Bunday yerga bir qayra keladi. Bir kilo. Ay, qarang'ida ustirashni yerga o'tirib shamni. Jat qolasiz cho'shaka. Yaqinda bo'z uyga qo'ydim. Shularga da javob bersin. Qarachi, yurib turayapti. Adasini bo'lib, qattiqlik bo'yapti. Örümcek kaldı ya kursak içine. Kursak içine vurdu deme var onda örümcek kaldı o değil mi? Reisike. Oldu deme orkan. Ne? Bulak. Bulak? Kayıp bulak. Şurada duruyor kayıp bulak. Ha, kayıp bulak degen kinonun görünür mü? Ava. Şunday yerden barıp bundan joğalatmaz deyip var. Birden joğalatmaz birden. O da Subaru pislikinde ekenimiz mordası. Irakistan. Su içesene kayıp bulak. Buna mı taza sudan aç kırıp da canağın hemen çok. Kayacağına banka gördün be. Betel gördün. Kayra gelet valadı mı? Kayra beleleme. Dakan çağırı var. Dakan. Dakan çağırdı kurpuşlu. Qarang yurib keladi. Oh, sivarib keladi. Jarıqda da çıkıdan çenne. Dumuyor. Çıkıp dedim ben çenne. Suyun tatsam olmaz değil mi? Nasılsın istedim? Yanlarına mayla çıktı. Gidiyoruz. Bak. Göpmüş parke ne yapıyor? Su giriyor. Hazır bu suyun üstüne ötüyorsunuz. Su giriyor. Hopa! Hopa! Көкжайыққа жетерлікпіз қой деймін, көп қар ғой. Жазылмақты көкжайық болса, мындай жайығырақ жер өш керек, е? Жайық, мындай, аябай мындай. Өш керек. Жашында жер керек жер. Дигіне керемет.
6,5. 6,5 oldu. Bir yakın bir böyle duruyor. Bir yana bir yana. Yolunda koyayım. Şu elde getir kandeli onu. Tamam. Ол жерге отыралы. İyi başaracak şeker. Жоқ, чаң болыпты. Çamacak çek taktı o zaman. Чаңырақ жер табасыз азыр. O yerde de yaşlamayın. Bırak baştan tıp o yerde yok gene. Abısılık şu da bu cayık. Çekur sütkün yok bu. Alısılık şu. Eldir var buraya. Uşak hiç oturmalı bir şeyler. Götürdü tapçam Boz uylar okşaydı. Елдер кетіп отыр мына. Selkiçe görken bu suyu var eken. Биікке не? Білмеймін, ол жылып қалып тұрады. Жер ашылып кетті. Мына көк жайыққа жақындап қалды ұқсайды. O ne de yazılıp durdu. Көк Көк майданы. жайықтың көк Көлден майданы. мындай көрікті башқа жерден көрбейсің. Мына мияқтарды соңында. Ama o yerlerге отырсақ болады екен ай, тер жақта жайық жерлер бар. Мына. Елдер. Tupikte de atsak tupik. Eve başladı mı bakacak? Кетеді тәтек. O suylarga qaralıyor mu? Ne anladın? Мындай жерден тамақ іше аласың сыранын. Şu tamak Өз үйді мындай сұрап көрөбүз. Қымбат болса кетебиз. Арзаныраак болса 2000 3000ге чейин болса 5000 6000 деп болуш керек деп ойлоп калдым. Азыр тамақ жейілші бірінші очередь. Мына машинанын баары биякта экен. Ары барбай эле калдык. Кымыз самал бар экен. Мына биз көк жайыкка келдик. Салам айт колу. Көк жайыктан жетегүстүн көк жайыгынан деп. Жетегüstün көк жайыгынан салам. Мына бизе салганы келдик. Ой, сонун жеркен. Укмуш жеркен. Кача айланайын. Жердин түбүкөн айланайын, бирок укмуш. Жетегүс болсо тетекте калды. Жетегүстөн дагы бери экен да бул көк жайык. Укмуш эми. Байымка эмеге окшош экен бирокчу. Чуңкурчакка эле окшош экен, менде деле бычак бар. Текте турбайбы? Салынып. Мына туугандар. Көк жайыкта олтуруп алып мына эт жеп атабыз, алхамдулилла. Кудайыма шүгүр. Укмуш жердин соорусу экен. Укмуш жеркен. Жылкын союп, жылкын этин жеп атабыз мынакей. Кымыз болсо кымыздан ичмек элек. Бирокта самалдар бар экен. Мынакей, биздин Азыр деле самал болду. тамагыбыз. Ооба. Кышында деле самал болот. Сүттү аралаштырып койсо самал болуп калат да. Элдер мына тез ашат экен. Келип